Siat geni mawet saking kruna siat lan geni. Siat sanema arti perang lan geni sanema arti api. Siat geni inggih punika perang api utawi mesiat api. Tradisi siat api puniki kalaksanayang ring desa Dekani sareng desa Dudu. Ring dhuwur titi tukat sama-sama. Keucap siat geni mawinan tradisi puniki sekali perang. Duaning sane kaanggen senjata inggih punika prakta. Sane melakar antuk daun kelapa sane sampun bentuk utawi danyu sane kaiket lan kasedek antuk geni. Tradisi puniki pinaka kaanggen micalang malering bumi. Siosan ring punika tradisi puniki kaartiang pinaka kaanggen nualiang sahananing sane nenten becik ing aman. Saking tema puniki pancetus memedalang pikayun kaanggen seni bergandur kreasi antuk bergilakan kendang sarang cenceng kopiah sane ngawinan semangat membara satu adi geni. Ring tabuh leganjur seke truna tunas wahana bakti. Penata tabuh Dwi Marta Adi. Koreografer Adi Suryantara. Durus Piar Sayang nomor pundi putus. Pinaka duta saking Banjar Sungyang Sari.
Thank you.